Assalamualaikum teman-teman. Ayo kita belajar membaca huruf hijaiyah bersama teman Gina. Alif, A, I, U, Ba, Ba, Bi, Bu, Ta, Ta, Ti, Tu, Sa, Sa, Si, Su, Jim, Ja, Ji, Ju, Ha, Ha, He, Ho, Kho, Kho, Khi, Khu, Dal, Da, Di, Du, Dal, Za, Zi, Zu, Ro, Ro, Ri, Ru, Zai, Za, Zi, Zu, Sin, Sa, Si, Su, Shin, Sha, Shi, Shu, Sot, Sho, Shi, Shu, Dot, Do, Di, Tu, To, To, Ti, Tu, Zo, Zo, Zi, Zu, Ain, A, I, O, Goin, Go, Ri, Ru, Fa, Fa, Fi, Fu, Qaf, Ko, Ki, Ku, Kaf, Ka, Ki, Ku, Lam, La, Li, Lu, Mim, Ma, Mi, Mu, Nun, Na, Ni, Nu, Wau, Wa, Wi, Wu, Ha, Ha, Hi, Hu, Lam alif, Hamzah, Ya, Ya, Yi, Yu. Terima kasih teman-teman telah menyimak video belajar huruf hijaiyah dengan baik. Supaya lebih pandai, jangan lupa dipelajari di buku ini. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.